هوشنگ اوسیج بلژیکا بریا تلفون بمریا دنباش دنباش لابوریس بله مامۆستا ئەو سەردان چ نیشان دەدێ نیشانên vê سەردانê de divê demê çi ne dinêrîna da سەردانا سەرۆکوەزیرê dewleta Tirk Ehmed Davutoğlu ji bo Kobanê gelek nîşanê wê hene li ser astê hindirîn nîşanê wê heyê çawatê zanîn ku Tirkiye di rewşa amadekirina hilbijartinên parlamentoyê derbas dibe ev hilbijartin di meha pêş li pêşiya me ye ev ji aliyekî ji aliyê din berî demekî birêz Cemîl Bayik jî serdana Rojavayê Kurdistanê kirbû dewleta Tirk dixwaz vê mesajê bişîne ku ew jî dikare di wextê ku dibixwaze derbasî Kobanê bibe ew jî dikare bê ku destûrê ji PYD jî bistîne bê ku destûrê ji rejima Sûrî jî bistîne ango wekî Kobanê wekî parêzgehekî dewleta Tirk dihesê bi Ehmed Davutoğlu ji vî alî jî me re dikare bêje ku Ehmed Davutoğlu ji bo rejima Sûrî jî mesaj dîçîne ku ew nema dikare rê li ber hebûna dewleta Tirk dindirê Rojavayê Kurdistanê de yan jî di perwerdekirina opozisyona Sûrî nikar nema dikare rê bigire ango dewleta Tirk xurtbûna xwe dindirê Rojavayê Kurdistanê dixwaze bide diyarkirin ji bo raya giştî a Tirkî û ji bo Kurdan jî û ji bo herêma Rojhilata Navîn bi tevahî بله مامۆستا dinêrîna te da û destpêk ji vê xalê wek tu dibêje ev serdan wek bersivekî ji serdana serkirdeyên PKK û Cemîl Bayik ji Rojavayê Kurdistanê re tê me re dikare wilo jî bihesê be me re dikare bêje ku piştî demekî Kurd ji serdana birêz Cemîl Bayik li Rojavayê Kurdistanê ev serdan jî di wê çarçeveya hilbijartinên PKK kuçê di derbas dibe li hindirê Kobanê ez li Bakurê Kurdistanê bûm berî demekî partiya a bi ser bi PKK ve ku wê derbasî hilbijartina bibe gelekî mijara Kobanê duwarê hilbijartina de istismar dikir ji bo dengên gel qezenkirina dengê gelên Kurd li Bakurê Kurdistanê ev ji her du aliya ve serdana birêz Cemîl Bayik jî serdana Davutoğlu jî tê wateya ku her du alî xurtin yani her du alî di mesajên siyasî dixwazin ji hev re bişînin û mase yan jî meydana van mesajên han yan jî sandoqa postê a mesaja îdî Kobanê ye Koban dibe ku bibe deverekî din lê tiştê berbiçav ku birêz Cemîl Bayik nekarîbû biçî Kobanê ama Davutoğlu dikarîbû biçî Kobanê tedî ku Kobanê hat rizgarkirin ji rêxistina terorê a Daişê ev mesaja balkêşe ku Davutoğlu ji serkirdatiya PKK re dikare bêje ku ez dikarim dindirê Kobanê debim yan jî kengî bixwazim ez dikarim werim Kobanê û win wekî serkirde belkî win wek leşker li wir hene lê win wekî serkirdeyên payebilind wek Cemîl Bayik win heta niha win nikarin werin derbasî Kobanê bibin مامۆستا divê derbara mesaja de mesaja wê ya em bêjin nameya wê ya herêmî heye û ya navçeyî heye mesaja wê ji rejima Esed re çi ye rejima Esed jî behs dikir gelek cara di daxuyaniyê xwe de ku rêzgarkirina Kobanê ew li pişt vê rêzgarkirina hale ye ew çeka dida hêzên parastina gel YPG û dida PYD di gelek daxuyaniya de li ser asta serokê rejima Sûrî li ser asta berpirsiyarên siyasiyên payebilind her wisa Caferî jî ji birêz Salih Muslim re behs kiribû gotibû serkeftina we bi çekê me yani ji rûberû ji hevdûr jî gotibûn dê meselehanê rejima Tirk jî dixwaze bêje ku ez li birim yani ki em jî li dû rêzgarkirina Kobanê ne eger ne em bana Kobanê rêzgar nedbûye xwediyê vê serkeftina hanê
امن قالك آلي دخوازن سركتنا كوبانش بر بحسيبن يعني PKK دبيجه اما بسري خو سركتن بيكاني دولة ترك دبيجه اگر نه ام بن كوباني رزدار ندبو رژیم سوری بجي بفيرنجي هانه ده نيجيك دبه يعني فاتوره في وان ناكوكين هانه ده و كوباني في فاتوره هانه حتى هذاي دا وحتى نهاجي مساج بفيرنجي از دخوينم ما وصد نارين عطا درباسبونا سرک وزیر ترکیه یکسر جبو گنده آشنا و ند ام بجندری سرکر افتشه نشاناوی هیا گوچی کو انها اگر دریه رسمی درباسبانا دیمکی گرک موافقه یانجی ایرانیا پیاده بستندانا PKK بستندانا ولو بفيرنجي و بروبلمك بزنج حكومة AKP رتشي ببانا لهمبري بارتي ورخصن اوبوزيسيوني كو و برخنين تند نزيكي AKP ببانا بكو طناش AKP كنت اگر پیاده دستلاداریا پیاده و PKK لهندري كوباني ده نقطنا أريج ترت نتكاري درباسو بانا يعني فدا تكلين دولتها ترك بفيادير وقت تكلين دولتك بدولتك يروي بعضنا حسب عندنا لو ما داود أغلو خاصكو لسربي مثلا هاني قفز بكيكو مساجة كي بيشي نجي اوبوزيسيوني ركنا كان جيام بخواصن أملكو بانينا اشخاصاتا سردانا ويج جغورا سليمان شاه با پیر عثمانی آره سردانه کی واتیاویا سیاسی بهتر واتیاویا دیروکی هیه فند يعني ازولد بينم كو احمد داود اوغلو نخواست كو دريه رسمي دهرج برده مثلا هاني مساجه كي جبو بارتيان اوبوزيسيون ايدندري تركيا ده كو نراست ام برسفا اريني شبيدي ام ناخوازن دما كون بخوازن هرن كوباني ومساجه كي شبيدي جيري انه كان جي ام بخوازن ام دكارن درباسي كوباني بنت دكارش مرب استنج ويعني جي دسلاداريا بيدين وبككي نكار استنجيا دوله ترك درخينه دما كو بخوازور كوباني ج بلجيكا نويسكار روجنامه وان هوشنگ اوسيت بمربي گالکس باس